baby adre so ho hia yie papa fi se wodi fie bebre be ye waja pade na one day woni betie na yesi ahye afi bekom na bia yesi electrical fault na bibisa no ano oden ti we de mesre ni die mu a wo msa wo pentema pie de but over Facebook/Adom TV ayo ho enen komo die te be me de so obetie wanti ekura record to won anwumre onya da age tenase a na watie ni yie me wo ra Steven nagbe yomo ewa ha programs officer wo energy commission ewa ha na Faye Francis Mensa Apalu ewa Ghana Standard Authority empenifo emienu wa ha ye ba be di nkomo afa wiring certification program koso ewa ha na se ye entity de emma electricians and asa wona ye enkanea ho adwuma mpanifo mpacho mmakwaba na bibia aboko die ya da mo ase papa energy commission no yete ye 1997 ya bota ni nyina ne commission ne beboa ma ye nyine mahoden ye wiring ne bibia be ye kama mo ya de na since 2013 me bone tofa de aba besia mo abọ mo ho moden ama wiring practitioners wo man Ghana mo montete yakura no since 2013 11,310 eni atete wo mo minim da se ye shada wo wiring practitioners ye tete wo mo ye ba obehu efi echi ho bi enim so ye ade kakra bi ni afre no a wo ba beboa ye na ya tete yi we de mesre pa mamenko ora Steven nebe yomo ho na omoa ye ka facility owner, certified electrician, certified inspector, distribution utility and energy commissioner sa nipakuo numui womadwuma pa ene say yo medase me chia otifo me twin said dan ye papa so me make sa because times ni bo bia na ni twi ni ho nto de ye nyanse abeti ase so the thing is said ya odi kan kan no enam eja hihie ne said ya nkrofo efa electricity ewu nti ena obi wo ho a ne electricity bills eta kosoro because of some fault ni na ye hu say kwan ya electricians efa so de ye omo adwuma eka ho enunti yana yede sa mrano ebaye na mrano yewo omo aye from stakeholders omo ka ho ama adwuma no ana mrano edisu ye ka facility owner nipa na okita dan na ye wire a ope electricity so ono na said ne say ewo say ofre electrician na energy commission yama na kata aha saa na etie so saa nipa no so ofre na ombisa say nipa no okita ID card ana okita certificate onya bisa saa na che say nipa no oye certified o we are electrician na oba be wire no obetro niema obehia ade aye wire no otra ewo say efiewura no onkoto saa niema no ema no eto bebi a fiewura no de omo atro ma no okoto ade foforo okoto ade foforo basa na certified electrician esan say onim say energy commission eba ba be hwe na djumanti ontumi yusu na fiewura no asa akofa obi a onkita license ne bi na che say ne dan na ba be hwe no ana say electrician na fault bi eba be si so saa niema mienu ena de toso miensa ne say electrician ni wie na djuma e wo say fiewura no onje de friend installation completion certificate ono chere say wiring na electrician say obeye no wa wie saa certificate ena chere say saa ofie na wo say men wire no ma wie je hu certificate so saa niema miensa ena ye fiewura no asedi na ye ka certified electrical wiring professional ono na ye kind of CEWP ono so na djuma ne say ya fra wo say be ye wire na e wo say otobo na wa hu niema obehia e de aye wire no uwi a omu wie omu sikasem ewi a e wo say ofa kwan a ye wo standard bi wo fra ye fra ne Ghana Electrical Wiring Standard a Ghana Standards Authority aye say e wo Ghana ha ye krom ha ye manmu say na wo ye wiring e be ye fine and e be okay so saa kwan no na electrician na o say ofa so oye ne wiring o ye wi a eye na said say obefre obi a ye friend certified inspectors
Energy Commission esama another category from inspectors. Sa electrician was offer inspector so ombehwe nejuma. Na inspector ne ba e was say CWP na say ontie the inspector no so aka. O wie so a na che say forms bia e was say ocho no or so ocho nyina e de ma efie ewura. Say say the wo che de before be ye wiring no ni ade no ehia process o nya say we see wo dan wi na wa wo electrician bia onim no akofa no aba be Debi nti be dey ne yenim but na wo kire me yehu be dey na say me si me fia na me certified electrician any inspector ne obia bamu say be me hu say me dan ehu wiring de problem ni ho no be dey he fa na mefa a menya sa nimdefo yi. Okay, so ye wo kwan ahodo wo first Energy Commission website, you were 11,310 electricians, din, phone numbers, ubetumi akọ Energy Commission website akokan. You were another avenue, any mobile app. It is a WhatsApp. Your friend is certified electrician. Oko Google Play Store and Apple Store. Certified electrician. Oko download ya. Oho dia ubenya electrician no kra ni picture. Ubenya ne phone number, ubenya a crew akra owo, ubetumi afre no ewo. Another way ni say u share electrician, ubetumi abisa no say o ID card. Okay. And most of the time electricians now be now workshops. So uko electrical shop now uko bisa kra say ono nye electrician kra onim electrician. Uhu electrician ubetumi abisa no for ne ID card. Eti ayi inspector no ho ne trianeka. Inspector no electrician na etianaka so una wire wiring na ope obi mana behwe wiring una obetianaka na inspectors nso ye wo fee charge Energy Commission ne omu nyina atena se ya hyehye and say inspector no beje abrosa na no kwa bede mehu se wo je yi actual fees no ana mehu some post me si we inspector from Energy Commission for ensemo. Okay, so almost so hyehye omu so district every ECG and Netco district and EU ewo inspectors ye dey ama omu. So in electricians nso ni omu almost kita ID card sa. So uwo ye adwuma ewo kaswa unim inspectors omu kaswa ofra omu a omu ombeba. We can say Sadam di kan ni enyina ye ni ba na bi electrician bi ehwe ye oni madwuma na pa ba sade ye kan se na obi ani beda ho se ne me ye me wiring na be kwa fa professional obi a wonya ansa antiti we obede na wonya kwan just antiti enyedin bebre na akọ afa apprentice avenues asia adwuma na kakra but ye wo recognized training institutions bi wo ho a Oko Energy Commission website omo wo ho nationwide omo wo ho Oko omo ho a omo be ekyerɛwo wiring no saa nipa no owie a wo say obe registered for the examination so enye den eye ahodo mensa ye wo multiple choice question ye written enye de obetro bibre de o tekitiki ni bi yes we are interview interview nso ono one panel of about 4 people bet tenase na mo abisa o pese omu hu se electrician adwuma no unim anase unim na de etoso miensa oho na ye de no ono yamao board na yamao sockets ni hu cables ya say board ni cables ni she diagram we na wire ayete say obi afra o say be ye adwuma ma no na wire pepe so obi o ha obeka say on course school nso 60% of the mark was our practicals no so onya kakra ewo written no enya kakra ewo oral interview no na o practical na o powerhouse no okoye ni ya by all means over pass. Oh, okay. Bemba standard authority ho bacha meba ho pa ba ena yese time so kurasun fashame but we ya kan nyina so bi mo contact benya wo he meba no ye no mema standard authority de ye kan nyina no e de na mo ye e de fa ho se niema na eba no e papa yo mi da say minu ya ne ka say certified electrician no e wo say oni efiura e yen hihye say niema say na ye pa e wo say ye tuto nti yemfa ne say
Ubeye wiring na e was say we use electrical cables. E was say we use switches ni socket. E was say we use breakers ni lights. Na nyama ya mi bubo so se ukoto a eye papa no na ukwakoto anase enye papa no. Enu nti na Ghana Standards Authority ewo ho. Nti ewo port of entries like Tema and airport aflauni nyama ya efa ho no. Yewo inspectors a omuni customs for eye inspection boom na omuyi samples about labs ewo head office na ya testi nyama na enye no na ya tro akoma custom for say we enye ya time na so mo fanche ye na o number no wo ho na tie phone free fast. Yes, Energy Commission. So Energy Commission obetumi anya 0302 813756 and now your website www.energycom.gov.gh. Yeah, that must say, Papa Panti, and you know more every